Это Лелека-100, украинский беспилотник, предназначен для разведки. Таких случаев немного, но бывает на самом деле. Personel Distrik Militer Barat berbicara tentang penghancuran kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina. Pembicaraan itu didokumentasikan dan diunggah langsung oleh Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia, @emoderasiya, tepatnya pada Rabu 24 Mei 2023. Diketahui, untuk memerangi UAV musuh, personel militer Distrik Militer Barat secara aktif menggunakan senjata anti-drone. Beberapa pejuang menembak jatuh pesawat tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bantuan senjata kecil. Tampak dalam rekaman hasil dari kerja keras mereka, drone Angkatan Bersenjata Ukraina alami kerusakan parah. Kerugian untuk kesekian kalinya diderita Angkatan Bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоное Деброво Луганской Народной Республики.